guys, bena mbere murakoze. Nyine ndi hano ngo mbabwire ko like ndananiwe, nyine ndakomerewe cause murabizi neza ku bantu bamaze iminsi munkurikira, navuze ko nshaka guhura n'abastar igihumbi mu gihugu cy'u Rwanda, comedian, abanyamakuru, aba players, aba football players n'abandi nyine benshi batandukanye, abaritsi n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ariko nyine ikinkomereye ni iki ngiki. It's not easy cause my mission is to meet with 1,000 stars in Rwanda. Ariko nyine ndi gukomererwa like ese nyine ikiri kunkomera nta kindi, just ndi kuvuga how can I drop my first project, cyangwa se umustar wa mbere twawe kute ndamupublisha cyangwa ndamwuploadinga nkakora post ntarabana abantu muri kunyereka ko nyine mubishaka, cause it was a big mission kuba navuga ngo ngiye gura n'abastar igihumbi. Sometime hari n'abavuga ngo ese mu Rwanda abastar igihumbi barahari. So while I start nukugira ngo tumenye ese igihugu cyacu gihagaze, ese abastar tubarura banga. So rero that's why nyine I'm here mbasaba support, mvuga ngo be with me, share my post, comment on my post, repost it guys. Mumfashe nyine nanjye, nyine mumfashe kubafasha mumfashe kubafasha. I beg from the bottom of my heart, mbibasabye bimvuye ku mutima, kundi baye mutima wanjye, mubinyereke, munyereke urukundo. I love you.